Svakodnevno i na svakom koraku suočavamo se sa uvjerenjem da je svijet oko nas digitalan. Informacije neslućenim brzinama putuju kroz bespuća interneta od i do nebrojeno mnogo uređaja. To svakako jeste tako, no ne zaboravimo da digitalno znači konačan broj boja, ograničene vrijednosti, ograničeno u vremenu. Naš svijet, ma odakle posmatrali, ma kako sagledavali, nipošto nije ograničen. Očima vidimo beskrajno mnogo boja, a svi digitalni sistemi ovoga svijeta zaludno bi nam slali beskonačne nizove digitalnih podataka. Sve i da je njima predstavljena najmilozvučnija sonata ikada napisana, naše uši među tim nulama i jedinicama ništa ne bi čule. Signali neograničeni u prostoru i vremenu nazivaju se analognim signalima, a grana nauke koja se bavi dizajnom uređaja koji nam omogućavaju obradu takvih prirodnih signala je analogna elektronika. Zahvaljujući analognim inženjerima imamo zvučnike i mikrofone, kamere i displeje, sve ono bez čega bi današnji pametni telefon bio beskoristan. Predstavljamo vam nanoploče, efikasan i potpun način da obrazujemo buduću generaciju inženjera kojima beskonačnost neće biti strana. To je komplet od 4 modula, svaki od njih predstavlja po jedan praktičan primjer realizacije najvažnijih principa analogne elektronike. Nanoploče su projektovane da budu nezavisne po ugledu na već postojeća STEM učila kao što su Arduino i Raspberry Pi. Primarna novina u odnosu na te već toliko popularne sisteme sastoji se u fokusiranosti nanoploča na učenje i razvoj analognih sistema, pri čemu je cjenovni rang ostao isti. Na osnovu upitnika sprovedenih juna i jula 2020. godine te živih eksperimenata održanih tokom septembra u Banjoj Luci, Novom Sadu i Beogradu, ali i direktnih razgovora sa pojedinim učesnicima ovih događaja, dokazali smo da interesovanje postoji među studentima i učenicima, akademskim institucijama i, možda najvažnije, u privatnom sektoru.